Mana ugororotse, Mana ihambaye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi bwose. Turashimye kandi turakengurutse ukundi gushasha muri iki gitondo cyiza wongeye kuduha. Abo bemerewe kwinjira hera hawe, abo bemerewe kwinjira mu ngoro yawe, abo bemerewe kwinjira muri iri hema ryitiriwe izina ryawe. Turariko turagushima, turiko tugutazira, turashize amaboko hejuru, tuguha icyubahiro kuko uri Imana y'ubushobozi bwose. Wakoze kutuzigama, wakoze kutugirira neza, none ngabo wararitse abo wahamagaye, abo bamaze kwinjira hano barakurindiriye. Yesu, bwoko bwawe turakurindiriye, turakwiteze mu byo wateguye, mu byo wagabiye, mu bigabo bwiza udufitiye. Twemerere Mana, Yesu, nutwemerere, twemerere gutuza, twemerere kuba hano, twemerere kwakira uwo mugisha, twemerere Kristo Yesu kumva ijwi ryawe rivugirwa hano. Ibisigaye, ibitagira ikimazi byose turavyirukanye. Hemumbi, mangetengete, ibisigo bigabo y'ikuzimu mu izina rya Yesu. Turayikuje yose, turayikaza ububasha bwawe, turayikaza ubushobozi bwawe. Nubwo buganze hano hantu, ibisigaye porogaramu yose ni ibiyawe, imitima yose iri hano iganzwe nawe. Tekano w'ijuru nuganzwe nube hano, amarayika bakikujwe ikibanza. Ibisigaye ibyo wagabiye byose atana kimwe kivuyemo ubishize muri twebwe. Urakoze kuri data, rongora porogaramu yose, hagarikira ibikorwa byose biri hano. Ibisigaye utwemerere kumva, byibura amatwi yacu kandi uduhe umunezero wawe, kunezerwa kuba hano. Urakoze kuri data, urakoze kubana ku muri byose na hose. Dushimye dukenguruka mu izina rya Kristo Yesu, ugororotse umwami n'umukiza wacu. Twese tuvuge amen.